Mùi lần de nắp mấy tụi mình him lóc cái tay lắc tàu chôm tàu yop cái này wang ngồi bu chào bà yên cao wang nu sebu tụi mình yên yiwang yang ngồi bu yên yok cái sang bu yên hado say chừng này se nang ha Jisu Krista man ching na sa panapayang ki hayang hataw tay taw tanap nye na nang de ting lak puka talan Jisu yami makem lak ching na bayang nang hayang boy iwang yingway bumang nang ki yalak amyang wina tampa nang dang de pay buwa mungham ayong nang maang yang pay bu nang taw kay kawang lingayi oklak nang dang da lai oklak hayang nang phai da vui lak hadu yen na yalak paling yi tamba tanap Jisu Krista tang pem pi me anye na taman anu ching na epu hadu hipak te dawa lan se taman yen nang da phana phawe minyong phawe Jisu Krista taman anu ching na phana phawe ching na hadu wa cha chang chabune meng na yitam lak tau khai kawang yen yalak pa nang remind na meng tambu yalak pa te daw na tambu ching na minyong pa tanapo kawang nang mikti shiwalak ching na taman anye na tan chabu lokalay tay nung taw kay taman iyan John Pause Jisu men mahay nang de panapa yu pwe hayang batola na siw pa nang mga iyo. Amen. Milan hymn number 59 okay tanga matu tang pem pime near the cross. Achai me ka keng me. Number 54. Achai me ka keng me. Tang pen cha mo yang ki. Dawa sang me pong pu le pu.
number 70, hymn number 10. number tawok manyit 67 nang tangpempay. Oh
Amalim 53. Hymn number Tawok 60. Holy
chaki ngon nang hayang menot yu nang ngot tu bude chingha tu meh teman an mong nang nai bijang ngonang saya lak pe hymn number tanga mga FK hymn number 55 hymn number 55 at Calvary ma mulan cham sha anyu yalak pa yong aloka Boy, teman anu cingnai maya, teman anu lengbu cingnai deset. Sopsi ya dengai sangbu cingnai teman maitam. Yemai be mafa yang bu cingnai teman eko maima. Teman konggembu makbu ni hagi. Teman lili yoyo lamte taye ngok yanggi. Teman konggembu ay taulak ne ngok bu sopsi ya deng. Boy yungwan pa sopsi kine tam yanggi. Yemai be sang netam, apoy aninyay bu fay nan ok
e ngau cha no hoi au beo yi ngau toi ai be ang bu ni ha ki e aman khap ai be nan bu ni ki e au beo ngau cha no hoi yi ngau e fo hayang e ameng pha hayang e lilak ching nei ya dei hayang e ching ngoi kalak ya du show au we yo yite do e ya teman katalan anu ching nei linedam ado kau ngau ngang Isaiah pong 53 aling ngamabu tati yause wai wang yi mai bu ocean ne chỉ số nan này nè libu se tệ tàu ấy e cho bà khăm chừng đây mình nhung phá bù phây giúp bà khăm lắc chừng se bay ốc tê mù lam đây bù mình đọc số chừng mình mà bù này bù ngao chen tâm nằng e si bù tini teman phây kau wang ngao tâm halak ya nhà nào man bo associate pastor KBCM yiloi ang bu Reverend Yumba ewa yang ai pumainok so ching session ba session nyulan Reverend Lan anu KBCM Kristen Amailan tini mulan ne hada batai dam kai moi man ya yan ne yu mong mai yu pe tam kai se nan phengau chen tam nang lok lai bu voi bu khong kai khong li meng ha ne tam mai ngat sa pe lok voi bu ching ne khong de mong mai ya bu chai tam nang ka wang ai numan khong de lak pe moi man tai tam ma hat sau de phiang bu khai e jong alak tai tam sa kung wang hai telak tai tam nyan ngo bu chi e chau lai e yang e tôi wang ai yob lak ching ne nyu ma ichi sau san nyu ya de sa hipak e betam nangตัวยุบไปเบลายใจกันหนึ่งแต่มันคงกำบัวดาวหลักเนงอปูเสาสียาเดงฮับวยยุ่งวันไปตัวบาเสาสีมากินเนตำยังกีเดียไม่บุษงเนตำฮับวยเนยายบุไปนันออกเงาจะหน่อยเอาเบียวยังเงาตัวใหญ่บะอังบุญยาขี้มันก็ไปบะนันบุญขี้เอาเบียวเงาจะหน่อยยังเงาพอหยังอเมงพาหยังลีลักจึงเนยาได้หยังเจงงวยกลักยาดูเสาเอาเวลยเตโตตมันกัดลันอนูจึงเนลีเนตัมโตตมันพยกกันหนึ่งฮาเลลูยาฮาเลลูยากระดูกวังดังเสดังมาตมันอนูกัดลันเดสิบเสียยังกันบูปาทีนี้อุปานังเดเมียงบุคริสเตียนกัดลันตมันนังพาบุเล่าให้ยาฮาไปตมันสิบจมตัมบุนันจึงเนอุปานังเมียงบุยอันนี้เนอุปาขวังวังเนตมันไปบุยแค่มงอบุนูยาฮานาเจริจิสุมันมาจังอะไรนังฮาเลลูยาอุปาโอ้อัตบายงวันปาขวังทีนี้ข้าต้องอยู่กันพี่มานังเทเมียงบุคริสเตียนลาเนอุปาขวังนังฮาจิสุคริสตาตั้งเป็นมาพันพาบุฮัตเอาเตะเอายังนังเดยุบคำบุตรดำชนบุญยี่เก็บเสียมตัวมันโจนตายหนึ่งตัวใครอปาขวังอุปานังตัวมันไปอมไก่ฮัตเอาตายดำน่าจะจิตสุมันมาเช่าตำนังเกให้ยังตายดำลึงบาลันตัวขวังนังมวยมันสิให้ยังนกอุปาขวังยี่เจเสยงวันปาจิสุนังหาจิสุคริสต์ยี่ขยะตัวมันอนุปอยเช่าตำบุตัวมันมวยลานสึงนังให้ยังตัวมันอนุจังเน่คัลพาริตังเปมาสังลีบุตมานะสิงนังให้ยังเจ้าไลชิบะมาตมานะงีนังให้ยังป่วยเคบิเซียมคริสเตลันตมานะโอ้บาขวังสิงจังสิงนังซีสมาตาอังวันเดลึงโจนตายวันเดนังมองหาในยตัมบุตุยมาบุลึงนังมองแมงในตัมบุงอนังเท่าไงอวังในอุปาขวังนังตมันอนุอเมงนังป่วยเจ้าตัมบาเสอเมงชันป่วยอุปาโอ้ยันยิบาขวังทีนี้ฮัดเอาคิบุฮิบักอเมย์ยึดเอาออกไปนังกัดลันอัตมาลิบุมังเชียงมาสัพยงงอนาง
hayang atama hospital ma oh bachi so paralyzed na menga cancer tv thak yang ma bu kadalan chude mong sang bu bai tak pu silang mong nang aba nang khal phari thang pem yi khaya iman ta nang heling na menga tampa hayang nang khum cheng da oyan tak sang pai ngo nang ki pa iman do nang mai dam sip sip ha dam si hayang opa yoi anu cheng na khup nang ma sayang oba nang achau khum cheng da yapayok nyu hai halan yangi ok mong mai sita yaho ok pa oh yan sa da yang nang ge pa tingi nang khal bari thang pem da ong bunyi thai tho bu bai cham se iman cheng na yok ban da iman mong le patam pha se chi su man ma yop nang ge pa sa do man thai dem chona dai nang chong ba weyang yong man pa lok lai lak hayang youth ministry lan hangi pa khlai holak hadam kawang nang achau yaha ngan wong lamoy pa anyai na yong man pa jiso nang sau sanyu kaya nang ngau long opu ngau nyu yong teman de u yang lak cheng ne temata pa yong nang ke pa ya tok pai si sa manang yaha chau lamoy si wang dang mo bu chu dei kon chong ya de nang pha tam si pa anyai na yong man pa jiso adong ma oh yan nang de meng bu kristalan teman so de ngonang apa hadau khum cheng de pai bua nang ngau apong da we chaya ya yang yanyi bu tolak cheng ne pai bulan ngonang to khai apa oba jisu teman de mengoi song ne tambu lawang ne tambu anu kuba kasih sadan jisu men macang ate nang haleluya sa nang UK nang achau yaha angan wang ama tampa nang man mahadau taidam chona taneng to kai oba jisu nang kalpari thang pem yi kaya tama ngopu nyu cheng asai ma nang angan wang kai ma tampa se lenglak tu show teman ayen nang yak te sama dama yop nang oba nang mongai yo amen kong ching ne kawang de tai dam ching ne se yup tambu nyu ma de minyong pha bu ngau chen dam nang sa tai dam ma pek yung wa tai dam ma pha yung wa boy hadam he bak yu bu tam nang musical piece ching ne he bak yu nang dam ma ngepun sa man kong de he bak pha tam nang
Kau ang ayu tu phabu hang hau. Hau ai kong ki la ha phai. Kong tang ta peng nya na tam ai. Lu sema ki si wan tam ai lok tambu ya ni de kong mong mai ya bu. Chai tam nang. Tai tam da lai ha sa tai tam number lem. Klai cha youth ministry sa temu ni meng ma youth ministry da haru hipak ep tam nang. Ope nap ning ngồi ngang ba ở chinh lan hay ang chayong lan ở say chi su li na tam lak ching na I phai tai ngao ngai hay ang iman I sayang governor paila tang the way pai panapa sa chisu governor si so mai yong ne tam hayang governor e ite tong Nanga jihu dilan ang ba nanga hake yangki ngeng ba aching la na chisu lampi lima pau bu po tau kai paila ta chisu de ni se tong imana nang fai teya hangi sakifa nanga chaya hapoi chisu ngau pa chan no hoi ye chan hayang pailat ya san sa yan ye bo mo hipak lep ia kap nok ma ngo palan yo ma cha kadalan au yu lakai pailat landam bu wanglam ngo Hawan de Barabas se min bu kada cha len mang ngai dam bu chingne kap nok ma ang bu hadaw lan tam lak chingne I numanta daw au lantam fahu nangi parapas haya yichi ma krista se nyekbu chisu Aupe pailat ngau pen bu soching ma soda ngo I suko I de sone I Hadaw kak subu kada jingne nange hango tai hang jingne tinyi daw I jingne mangma mayang sangyang ki Hayang boy ngeng ba aching lan hayang chayong lan chisu tuyang Barabas lan pa se Yudo sa akung de yu imyi yoma tawa numanta awipa lanlak numana mongnangki hama krista se nyekbu chisu de taw hangling laksi hangna iya hangi ameng ling pusi Tau kay
pilot i ngau hang neu yemeng pu hayang boi akung mo pu pahi yemai na wang pu ngia ia yeng ya bua akung si sau ma yak tua i Hatau kaksupu kada jingna ama ameng yenang. Numana hangka mong haka lingya. Tokai ia iman jingne Barabas lantam hapoi Jisu de sat uwe chonyang pema tang pema eplak jingne pana pa.收到！啊，就两个，收到！啊，干嘛干？收到！啊，就这样吧！啊，你干嘛干？这样，收到！可恶！就这样吧！啊，收到！Kiếm đâu, chịu đeo qua. Kiếm đâu. Kiếm đâu. Chịu đeo qua. Ra đâu. Kiếm đâu. Mong chung mà phục mong chung. Tawa ka nagtapaha. Sako, arjing nena, dasam. Numan, hayang Jerusalem, hayam lancing ne, numan sabya. Lâu, ini tang mit bayar dan lo. Jatuh. Kiếm đâu. Chịu đeo qua. Jatuh. Jatuh. Hawan de Jisu phải chấm giờ cũng bao nhiêu tăng pema tak. Chịu đeo qua. Kau apa? Kau. Nang kawang aha sa ibu yechia, nang kawang aha na meng kama, nang yinying de yendo, nang kawang na meng bua sa tuman de haupa. Hake tai tumni tuilak suna, opui
hango ameng yenang bu Jesu Krista tuilak a Yesu ayong pa ope nang wangtang te nguilak kay tau tay tau ya Ating matawa nang day nang. Tanyi nang. Abay. Jingway niyo yung mga oklak. Sa apan manyi pachi mebulan pachi nguye kadok nyu asay ma wangyak hayang lam pachi hibak ma chisua ingwana i. Kawang. Kawang. Hang na. Nang ato. Wen busi. Upa. Iman dami ng winsi. Iman na hangiling. Iman na hanguyasin. Yang linangki. Akayang yung Hawan damdam de imanyo Ayang mabu malo. kada chai sukwan me uwing ti ashi ma sok leng lau chama sa hayang chisu de ying ne tam. Chisu ngau iyong ngai hayang i lau ma. Iya ting mali buah. Lai dah. Ope an ngoi chisu mang yulak chingne Joseph pai huan de pailate ida padok se ngau pa. Hayang Joseph chisu mang ya Chau si bu nhi khai me yot hayang chisu mang mua tam. Hado kalay kaya mui lande mui man pa. Amen. My God, to thee nearer. Saudabu Jisu libu teman maksyo mali ne tamai Youth ministry kaya sangyak ke mong pa bu pai teman ba hau tambu youth ministry de mong mai yabu lakpa chai tam nang tai tam de lai ha tai tam number pli hem nok lak sa 5 friends khong sangonang iman de ibak ebetam nang
check. Ah
lepo yung pai engwang amai kai khung de ngat sap bai lok na tambu five friends khung de mong mai yabu chain dam nang kawang anuman khung de lak pa moi man ibak laulang a shotu bude tang nang bai da khai bai yo sut pu nyoi ma ya le yak chin gai sa teman pai kemma tai dam nang kawang ngau ya pelak nyana man po associate pastor 30 minutes ya pelak ngau wa ka dong nyu ching nei toi pu ni a the lamb slain for the world sa ya da hebak e batam nang Mui London na mai wang sampai Asia tai pu tanapu Good Friday tai tam wui bu pa yang Reverend New Mama Wuyang Ocean kawang da tinglak pu kunyak Christian lan tinyi Jisu Krista ayen chingna tangpe me ayen pa bunyi sa tai tau yang ayen kunyak kadalan ayong choi chau khum ching yem pai de ki Mui London mong mai pu na ya pu ha dau chai tamnang Tamana Passion Week taitem ni tamana chaya payangki sa taman lemsubo ba hado topik tamana chaya tailak hayanga taman te phabu hado topika kadongyu chingna tuibu ni aha the lamb slain for the world John chapter 1 29 to 31 hado pha monang tawa tenap taman te phabu hado kawangau hado kia inang anini jona i tangde Jisu paibungi hayanga i kawangni aha leido awa kadongyu enu ya dainang tawa au chiang haka i hadawa i kadacha paida painang hapui i pai siong buba hangchingna to manpu ba ingo i au ne menglak to ishing hapoi Israel de i shingna tamlak chingna tawa yang ma papti painang hadawa kawang ngau nang taw kawang dawong yu pui pakyak ning hallelujah yin wang dang kawang ba nang de minyong pha boi tenap ba nang nu kadalan tuman chingna se nang ayen Calvary ma nang ayen fana pha bu ni tai do yang tenap hadawa nyu chingma nang ni halan tuman shupacham honang hadaw landang ma wang dang kawang nang social nyu tawa nang ngau sakina meng neng ba nang chau ya ha tok pai shi shu ma nang lambui tam phao sa wong yin nang bu chingna nang ma bu wong ngan yu nazar Jisu men mi yu pui do la na se yu pa nang mong yo amen teman tenap teman de phabu hadaw context teman hangi ba yapan ma hangi ba nyoi ma hangi ibu hibak ma jona hadaw ngau ibu si se teman hadaw de lai ya hadaw context de lai wanda John the baptize kunyo ba iya kunyo ngau la ya paibu hadaw chaya mabu kadalan Judea hayanga Jerusalem chingyu mabu kadalan ma i ngau chailak chingna payangki hayanga mabu kadalan iya Jona ngau bu nyo laibu chayanga mabu kadalan iman monglep hayanga iman de Jordan yengyen ma John bapti tamyangki abu Jews leader lana hadaw ngau chaya bai hawanda imana hadaw Jona awi hangi bu kadai se hadaw yonga singhu tau chingna imana livilan hayanga priestlan ngeng balan shuna John de iya awi she ilak chingna se tonglak chingna sunyangki hayanga imana John de nanga awi shi nanga Elijah se tongyangki hawanda John tawa Elijah na yichi se hama nanga awi shi hiba se hawanda tawa hiba no yichi shi imana anyo chamdong hama nanga aushi tumanda ipa au yana tuman shon imanda tumana nang jiang hangi ilakshi hayanga nanga au hiya shi ilakshi se iyangki farasi lan yo kada adam shon hayanga imana chon de tong nanga
Masaya no yichi buyang, Elijah no yichi buyang, ano hiba cha no yichi buyang, hama nanga hangipa wong pai, hangipa authority pai nanga papti na tambu si da sa John da yonga ida incoring na mengyanggi, hayanga hataw incoring na menga ngoyang pai ni, ano ni John na I tangda Jisu pai bungi hayanga I. Kawang ni ha lay daw awa kadong nyu nuya tainang tawa au cheng hake I hadawa is Jisu I dang da pai bungi yang hadawa Jisu ni ha nang hayang hadaw I kaya tang pe me I libu kaya kadong nyu nuya atay laksi ibu hadaw mo yang game John Jisu ni ha hayang Jisu tang pe me libu kaya Jisu I kaya kadong nyu ya atay laksi hadaw declaration cha pabo teman nginang John Jisu ni ha si bua ni ha yonga innocent yonga ia sinless righteous hayanga yonga ni maibu winjaibu hadaw de lepu nang hayanga Jisu kawang ni ha the Lamb of God nang ia achau hayanga inanyaibu pai Ipa winjai bu pai tangbem ngui sangai bungbunan na yo ang inanyai bu pai tangbem inu kadalan taman chingna liangge Old Testament ma taman lay wanda kada yungwan ba ngau kyang menga anu ombu na meng ma atu asyang yinang bu yen mong ni ha ne chia yon ha ne chia mahu ha ne chia hadaw ngeng ba landang da ya apa ya wamchong ma hadaw tuya hadaw I wamchong ma shok tam yang tuy do bu anu tan na tambu hadaw mosaic law ma hadaw mosa ngau kyang ma Old Testament ma hadaw practice na meng ngo yang ge Atu asyang yinang bu yan mok ibay anu tandam bu de lepua anu yinang bu Jisu Krista righteous yo onga chawo shabu anu yinek bu hadaw Jisu Krista tangbe malibu kaya kadong yu anu kadalan kadong yu yana tamlak hadaw de lepu hadaw pure blood pai kadong yu yana tamlak cheng ibu ngonang Leviticus chapter 17:11 ma tamana lay wanda hangjing na ayan ngo bu yan mok lili ma ayan na I mangonang hayanga tauching na yungwan ba numanda hake I kung kempuwa kadalan ching nuya taylak ching na wamchong ma shokatam daw sa ngaukyang pa I hangi pa ayan ngonang tawa anu tan tambuling nang sa Leviticus ma hadaw Mosaic law ma hadaw chuno ngo yang game Old Testament ma anu ta na tamlak ching na atu asyang yinang bu yan mok wamchong ma I shok tambu kaya anu ta na tambu ngo yang game hayang po yan mok I tuy do puwa hadawa just for a year wang peng cha ching na hay ta na tambu siya inang hadawa chow sha sha pui dambu yichi anu chow dambu yichi hayang boy wang peng cha ching na hay cover na meng bu anu the cover na meng tambu hay ngonang si inang tau ching na nyang pala na wang chay sha to bu panang wang peng lep iya hadaw anu tai to na tamma hadaw anu ching na wang chay sha yan mok ya apaya wam chong ma I shok tamma anu tui to bu hadaw ngoyang kim hang ching na anu chawa tamlak ching na yan mok iya perfect na yiche hayang poi anu yanang bu achaw righteous kada I kaya hay chanda bu ching na kadong yu anu kadong yu kadalan anu chawa tamlak nang hayang hatawa Jisu Krista yi pa hay chawa tamlak nang Hebrew chapter 10:14 malay wanda hangjing na cha ma tobu kaya iye chawa tambalan chanda kim yanang ba wangai tamnang sa ibu tamana nginang yanmok I hadaw tuy tobu pa ngo wanda wang chay she tuy tobu pa ngo yang ki anu ta na tamlak ching na hayang piuy Jisu Krista tangbe me cha ma tuy tobu kaya chawa tambu she inang hayang Tangpe ma kada tui buwa Jehudi lan wanglam ni chi hayang boy hadawa Roman lan wanglam nang hayang hadawa criminals lan kada tui balan anu tui ling ngo balan hayang winya chai bu anu ameng kada lan tui bu wanglam na ngo yang ke hadawa Roman wanglam ma hadaw kada ameng landa capital punishment pa tangpe ma takatui bu hadaw ngo yang ke hayang boy
จิสูคริสต์ฮังโอเมงยิลิงบูอนูยูอมบูฮาดาวจิสูคริสต์ the Lamb of God ตมันอนูจิงนะตั้งเบมาลีนะตำยังกีสกอลลัน Oxford University มาบูสกอลเลอร์จ้าญานบูฮาดาวงี้ยังกีจิสูคริสต์ไปบูสะอาดมันเคลัยมังอีบูฮาดาวตั้งเบมา135 to 150 kg weightงอนังสีนังหายังไงจิสูไม่จีอีปุ่มมาโกจิสูดสัตปูมาโกว่า5,480 มาโกงนังสีนังหายังฮาตาวลันยมตกเบกฮาตาวอีจิงตกชามยองมาโกชลูบู deep wounds 150 งนังสีนังหายังจิสูสังมาหูตะปูฮาตาวมาโกว่า17 มาโกงนังสีนังtahu dokter anyo yeng li bua ia 6 hours katalan nu katalan kadong yu yalak jingne sangbu sinang hayang tahu dokter I kolkata da yui takka toilak hadau tang bem paye ongwan da I 3 times lemaye ta bo sinang saat man yo ong mayeng yang gi jisu bumbu iya 4 to 5 liters yan na taibu sinang hadaw kong kimbu sangay bong bua ipaw bu jing na yichi hayang bui kadong nu yalak jing na Jisu Krista sangbu tamana nginang Auba Matthew 27:15-26 malaya boy saat mana kalay mga ngibu kia yanibu mo hipaklep iya kapnok ma kada menglan po angbu hadaw ngoyang ki si inang kada lana auhiba yu Pontius Pilate hadaw lana tambu akunga auhiba criminals auhiba kamnong mga po hadaw kada lana tambu nanggi hadaw yu hayanga ima Pontius Pilate hadaw lana tambu hadaw ngoyang ki hayanga hadaw hibang ma Jisu Krista po ngopo hibang ma Barabbas semenbu criminal kada jawo iyo kamnong ma po angyang ki kada akung jama imana Pilate asong malingbuki mu lingpa sa imana tongyang ki tawkay Pilate akung dei tawa numande jihudilan ang ba lana tamhu buwa sa tong hayang puy akung Barabbas lana tampa sa ungwan dei Pilate akung de ni sengaw numane jihudi ang ba sa nyak pude tanghi linghu tam nanggi si hawanda imana akunga angwena chanyangi I tangbay mataktaw siyangi hayang boy Pilate Jisu Krista hangu anu yu ombu achaw siya tayang iya hanghi anu ombu da hanghi anu lingbu da sa chanbu tamanang inang Pilate imanda anyo chamtong Jisu numana auhiba lanhu tambushi sa iwanda anyo akung yalak pa ang shawan sa imana Jisu tangbay mataktaw hayang Barabbas lana tamgi Jerusalem de Jisu Krista oka pam Sunday ma ongbu hadaw kadalana David husana se Jisu Krista da yonga minyonga yi ino na yapulana mu Jisu Krista tangbay matuido Barabbas lana tamdaw siyangi Barabbas I anu jingna Roman wanglam kia iya tangbema takka tuilaka 100% shu ngoyang ki hayang boy Barabbas anu kada pahi lana tamyanga Barabbas liha bu hadaw nyoima Jisu Krista tangbema takka liyangi hadaw de lepwa teman anu jingna teman liha bu nyo teman shangha bu teman kiha bu hadaw hanggi Jisu Krista kibu kaya anu kadalan teman de yen pa tambu hadaw de lepu ngodang hayang kadong yu anu mongok buwa teman tawha bu hadaw punishment hadaw capital punishment na Jisu tangbe makibu jingne teman de yen pa tambu yini bu pa tambu hadaw ngodang kadong yu kadalan anu kaya Jisu Krista tangbe mantak pa kawang pai teman relationship distance na menga ngoyang ki teman anuling bu kaya apa kawang pai teman ya na ngoyang ki yang boy Jisu Krista tangbe melibu kaya menga ngoyang pai
พันนงยังไปหาตัวใส่ bridge หาตัว reconnect นั่นเองอะตำยังกีตมัน relationship apa kawang pai ji so libu kaya reconnect na menga tamyang ki hayanga tamande chingmai pha tamyang ki apa kawang hayanga kada nyu ha ta pama chingmai pha tamyang ki anu kada lan yalak chingna kawang ni ha ji so tang ba malila ka all this men mamu ita angbu se tamana ngi ongnang tanap ibu Isaiah 53:4-5 Malay wanda Jisua anulan yalak chingna I achaw yi tang ba ma I shangai ponga lilak hataw tamana nginang Isaiah 53:4-5 Malay wanda hapoy taman chingna menglak shoshibu tamana yakha shibu shangbu I kiyang ki taulan kong gambu awa Aubio ngaya pai I shangbuwa kawang mapu paibu soshi se tamana tai hapoi taman anu jingne I maya tamana anu lingbu jingne I da sat I soshi ya denga shangbu jingne taman maidam I da yamai ba ma payang bu jingne taman ko maidam sinang taman shangha bu na laya taman liha bu na laya Jisu Krista taman jingne sangyanggi teman shangha bu teman shoshi ha bu na lei me hado nyui me Jisu Krista teman hangki ya yang kim Jisu Krista teman jingne shangai ponglak hado wa teman Old Testament me nyan bu hado nginang kawanga kadong nyuda chamlui kan bu jingne hado kadong nyuda I ha Jisu Krista shon bu shinang kada sahayalak na yichi hayang pioi kadong nyuda hakka kan bu se tamana John 3:16 me hado ki enginang kadong nyu kongkim bu yalak jingne se Jisu Krista I yi tangpe ma pha libu ngonang 1 John chapter 2 malay wanda hayanga I taman anu jingne yanyi tamba nang hayanga taman anu jingne sa ayichi hapoi kadong nyu no bu jingne ngonang sinang kadong nyu no bu jingne Jisu Krista tini Calvary tangbema ayan pana babu ni ngonang hayanga Jisu yi gaya Jisu achaw yi gaya kadong nyu yana tambu hadong ngonang all this ma abu tamana the blood of lamb ni aha yi cheng de laya bai Exodus wui de matamana yong ma yenginang Israelan Egypt kadalan yakma 430 years left na mengyanga ra na menga ngoyang ki hadaw hipak ma yongwan ba sona pen den blacks shonyang ki hangjing na Egypt lan na Israel kadalan lana yidambu jing na sona pen Shibubama Yongwan ba mosahay aroni de ngau bua hangu atu asyang yinang bu ni aha Israelan yoy noksha pai shua tuida hayangai Israelan noksha kongkem bu da ta sa pai ta den muini atang da podau hadau the blood of lamb ni aha tu yang hadau I podau shi yang ge hayanga numan awyo napning da ngoi she yoinok ta fan shongka ye yulak se kawanga mosahe aruni da ngaw tamyang ki hangjing ne tawya taw Egypt kadok lena tailak hayanga Egypt kadok awang ba na pubu halom hayanga awang na pubu yan mo kong kimbu taw tuilak se yang ki taw kay Israel kadalan ni aha tu yang ni aha yi imana yoy tafan tasap te po yang ki Pawoma Egypt kadalan noksama awang na pupu hayimlan enyo awang na pupu yen moklan yongwan ba kong kimbu tui tamyanggi hayang boy ni aha I pong bu Israel nokshalan de ba hadawa Israel noksha shinga yongwan ba hadawlan pa na taw yanggi taw yang paima Israel kadalan Egypt lan ra na ngopu hadaw lana tamyanggi hayanga Promised land tengoya kanan tengoya iman boya pai tamyangge hadaw de lepwa Israel la ni ahayi phobu chingna iman da libu pai na yidam bua kawang ni aha Jisu Krista I kaya tamanda yana angbu de lepu nang hayanga Egypt lana po angbu rana kappa po angbu hadaw lana tambua Jisu Krista taman anu kadong anu taman po angbu
hadaw anu ma teman ma angok bu hadawa Jisu Krista Calvary ma yi phabu kaya libu kaya teman de lana tambu anu ma pu lana tambu de lepu ngonang Ephesians chapter 1:7 malai wanda Krista sapshi toinyu ki teman na Krista me yi kaya teman yandam haka teman anu emyang winbu tau she ingnang Kawang ha Jisu Krista, the Lamb of God, kadong yu anu jingna, tangbe ma toy bu kaya, anu kadalan temanda, ameng win bu tau yang ge, hayang believers landa, ating lakpulan temanda, righteous declare na meng yang ge. Matthew 27:45-46 malay wanda, Jisu tangbe ma takpu ni, the whole world ma darkness, wang nyak pu pay bu sinang, hayang hatawa. Penmenyi paci mapua lempaci dan ngoya wang nyakpu 3 hours mongma wang nyakpu seinang hadawa ordinary solar eclipse wang nyak na yici hayang boy hadaw wang nyaka the darkness was a sign of God's curse upon sinful mankind seinang hadaw wang nyaka teman kadong yu anu jingna Pabu, paibu hadaw sign, hadaw anu wang nyak si inang, hadaw wang nyak sign na. Kada nyu ha anu jing na, kawang jing presence, kadong nyu mabu yana taibu, hadaw wang nyak oyang gi si inang. Entire world history ma, Jisu man li wan dio hadaw ki wang nyak chichi man paibu, anyo Jisu li yang paibu, hadaw ki bu wang nyak chichi man paibu. Hayang puyoy hadaw niya. 3 hours mongma kadong nyu akan fi ma wang nyak payanggi hadawa kadong nyu anu jingne hayanga lamba ji hipang ma Jisowa ngau ayong pai ingwan na iyanggi iloi lama sapastani hadawa araming ngau nang hadaw de lepwa akawang hangna nang ata winbushi my God why have you forsaken me se Jisowa iba da ngau yanggi Jisowa hadaw hangna ibushi si ibu ne mengama Jiso dang ba mango wanda for 3 hours God turned his face from Jesus se inang hangjing ne Jisowa hadaw tang pe ma anulan anu kadong anu iye ki ngobu jingna ima anu ngobu jingna kadong anu Jisu tang be ma ki ngobu kai ilaw man ma ba tau jingna Jisu mabu iba kawang 3 hours yana tai bu shi nang Jisu kadong anu kadalan anu jingna wang nyak pai bu kadalan kawang presence yinang bu na mengama kadalan shanglak hadaw iyo experience na meng bu shi nang anu kadalanda kawang mongshibu kawang mapupuibu wang nyak Jisu tangbe me experience na mengbu shinang Getsemane pisa me ba Jisu yu bengwanda iba wangdang kawang wangdang songmok pa sona taya ida wong pa dam yanggi ida cham yanggi hayang pioi tangbe me Jisu de cham laka awo yinang bu kai ida comfort na meng laka awo yinang bu kai iba nyoy ida forsake na meng yanggi iba noy imabu yana tayanggi this was the price that Jesus paid to redeem us to deliver us from God's wrath hadawa kadong nyu kada nyu ha anu jingna kawang mongshi pu mabu lantam lak jingna anyo Jisua hadaw praisa hadaw emiya tangbe ma ki tangbe ma pa tambu sa inang Jisu tangbe ma tak ngowanda ngaulai ta da ngailak jingne Jisua keng patlanda to yeng li nanggi shi yenggi hawanda keng patlan yoma kada cha linglau cha ma sayang ashi yeng Jisu de chipatam yanggi Auba Jisu hadaw chip ya pai I ngamkok katayang I hadaw ma it is finished Greek ngang ma tetelestai tui tamdeki sa iyanggi Greek ngang ma tetelestai meaning paid in full saji linglak hango yinang saji ajing tuya kadong nyu kongkim shodagi si ibu hadong wanang iba kadong nyu da hangi jingna shon anu kadalan yan na tamlak jingna shon bu I jing mission saji fully accomplished na mengbu hadaw di ibu wanang detelastai
It is finished yengi. Hayanga anu amiya tang be malan shapa. The debt of sin was paid in full. Si ibu hataw meaning nang hayanga Old Testament me ita angbu. Jisu tang be malilak hataw Old Testament me ita angbu. Hataw ata dangaya. Hataw tui iching tui shobu si ibu nang. Tau fay ma auba Jisu tang be malaw ma ya bay. Tau hipak makak shuwa Jerusalem tang temple mabu. Chot ni garden hadaw shongyang ang bu ni na heta hayanga longyulan kau si inang Jerusalem temple among me anyo alaw bacha among me ado garden ni shongyang ado room cha ngo bu si inang hayang hatawa most of the holy place hayanga high priest la nay ong ok bu si inang hayanga Jehudi wanglama hadaw nyoya the most holy place anyo chaubu yo mas chaubu sa tainang hayanga hadaw magkawang presence ngo nang sa imana itinglak po ngo nang hayanga hadaw nyoy da auhiyo ong buyo hayang boy the high priest la nay ong yanga hadaw ma wangpeng ma cha mahay ong yanga hadaw nyoy ma anu ta na tambu yanmok atu siyang inang bu yanmok ayan ja tuyanga hadaw ma I pay anu ta na tambu once in a year ngok po siya inang hayang boy Jisu tang be me lauma po hipakak shua Jerusalem temple me yoy na tama angbu hadaw chot ni garden hadaw hate atamyanggi top to bottom hate atamyanggi hadaw de lepua saji the most high place bunyoy de high priest land onga kadalan chingna yanmok tuye hadaw I pay anuta na tamlak bongbong na yichi hayang poy Jisua kadalan anuta na tamlak chingna final sacrifice akimba anu tuy do bong anang hayanga Jisu yi kaya tani madanga konggembu kadong nyu chawa tambu kadong nyu anu mo bu yen na tambu sa ibu hadaw nang hayanga kawang aha Jisu Krista the Lamb of God tang be ma kadong nyu kadalan anu jingna panna pabo jingna kawang hay kada ni pa ma jingmai pa tamyanggi hayanga hadaw sa yiji tamanda hadaw ni hate tambua the most holy place yoy na anga tambu hadaw ni hate tambua Jisu Krista libu kaya hadaw hibang mamu hadaw hibang mawanga kadong yu kadalanda wangdang angjing lemnyu hawa tambu taman anuwi na tamyanga wangdang angjing lemnyu hawa tambu si inang Jisu Krista tang pe ma li pu phai cham sa garden het tua taman jing na mong mai lak ngau nang hayanga taman jing na wangdang lemnyu hawa pu nang Jisu tang pe ma tuyang phai ma tini taman yoy anu ka wang phai direct confess na meng bu ok nang all wanda ngeng balan song da hai payang ngeng balan hai tawa atamcha anu pa bu na mengma tawa yanmok atu sang yinang bu cha ya apayang ngeng balan ching anu ta na tambong yang gi hayang boy sa Jisu Krista kadong nyu anu ching na I tang pe maliang pay ma sa ji taman anu wilak ching na se alo ngeng balan wong pong ni chi hayang boy taman hangi anu taman na po nang gi taman na hangi ka wong pay ngau hu nang gi hadawa taman direct Jisu Krista pay ngawu ong nang Hebrew chapter 10 19 20 malay wanda tau kaya chay naulan sa Jisu I kaya taman achaw nyuy da ong lak mong hembu nang ala pa hayang ayalam hangi pa iya taman chingne jot pu ni kaya hake I kaya epatam sa inang kawang ni aha Jisu Krista kadong nyu kadalan enu mabu yan na tamlak chingna tang be ma Shanghai bong libu kaya kawang hai kada ni pa ma taman relation anyu tam cham reconnect na menga tam yang game bungau cha I chai bua hi pak cha ma na cha I pa da birthday gift I jing birthday ado birthday gift Ajing birthday man nga hangi palak shi sa iba da hake tongbu shi nang hawan da iba taman hibang ngoy na damdaw shi ibu shi nang hayang boy unfortunately hadaw naha hibak jama ni ja I fen na meng yang hospital da ya atay bu shi nang hayang doctors lana hadaw naha jing na sa aji mong hem yin ang hang jing na iya heart failure na meng bu yang shi yang hayang hadaw naha iba da aba hama daw lilak shi yang
hawan da iba nang yililak mong da siyang nang iyan mangolak siya yang gi hayanga hado iba iha da aelaya yung mong da tak mukpi ngay siya nang hayanga yilak pa iha tong yang gi hamato yililak si ibo nang sure sa chamtong hawan da iba mong da siyang nang maya tay lakacha hayanga nang iyan mangolak kacha si ibu si inang hawan da auba hado naha heart surgery ya yang nokti hiya ba ipa nokma I jingna later cha nyan na ang bushi nang hado later nyan wanda ipa nang jing birthday ma nang hangiba give nang da phala kai si ibu hado wa a jing give mong changa nang da pha bu yo si ibu si nang ipa I jing mong chang iha yen mongolak jingna donate na meng bua ipa iha da chom loi kan bu jingna iha li ni dam hu bu jingna iha yen ma ang dam hu bu jingna donate na meng bu ngo nang au bu tamana bible ma Genesis to Revelation ngo ye lai la kai hado kong kim bu ma kawanga taman da kan bu hayang taman ma na yitam hu bu anu ma taman li ni yitam hu bu jingna taman da kan bu jingna nyek bu ngo nang nyanong nang hayang taman yen tambu taman de kan bu nyan bu nginang hayang jisu ka dong yu yelak jingne tang ba malibu ni Good Friday ya it is all about the love of God tani jisu taman de kan bu ni hai tau jingne I yen phanapha bu ni ngonang hang na tani jisu toy bu ni Good Friday sinyak pu shi kada toy bu ni sap pu ni ngonang mong meng bu ni ngonang tani Good Friday na yi ji black day sinya ha bu kai kada tam libu na mengama hataw libu ni tay itaw bunyi tamana sap bunyi mong meng bunyi siya nang hayang boy tani Good Friday siya tamana ya nang Jisu Krista libu ni Good Friday siya ya bu hataw hangi siya bu na mengama hataw kada lan taman anu tang be me Jisu I kaya chawo tambu hayang taman liya bu nalay na taman da iya ayen pa tambu hayang taman da salvation pa tambu mong may ni hataw Good Friday ni nang teman jing ji yang boy Jisu Krista tang be ma teman anu jing na I phanapha sak yang bai lan nang teman yu ye dai bu ki ngok lak pa ji yang boy Jisu Krista jing nang Jisu tang be malibwa I anu jing na ji I ye pa bu jing na ji hayang bioi the Lamb of God kawang ni kadong yu yelak jing na nang anu ma yili dam lak jing na nang yelak tam lak jing na hayang kadong yu yelak jing na se libu ni ngonang se tawa atau tamahan dam nang muilanda kawang moy man hangge tawanang anu nan lei ne hang anu meng ai nang bu Jisu Krista sang pong u phai tang bem ma lini tambu cheng wang ngoye khung da pong taw na tambu jing ni se khung mong ya bu nya nau de lak pa munyong pha bu ngau chen tam nang nang ayan het tui sa tui lak pa kawang moi man sa tai dam so pe nang tui dam me lok lak jing ni se mulan hem hobli tat phe mat tat ep kai hadu ep ngo wande taidam maitam pak ngo moilan awi saiba ombu jingne anu taidam hebak ate yang ya boy taidam maitam pha yang ya boy kawang nang na pha bu ngau kai khung maki siwa tambu nyanau ni de khung mong ma ya boy lak pa chandam nang anu yilak pe lagi bu kan sap han mong me taidam leng balan ne atu te to wa taidam pak kadam jingne se munyong pha bu ngau lak pa chandam nang hem ep so ni meng ka mulan yong ai lo Jesus
nang yopuma teman te dolak chingne sa yum nok chan yang ai pumenok so chinglan teman kebisham member cha libu taidam namnorong ngonang libu wajing nisha taidam masode ke yang betoda unok salan jing nisha teman ai mongham tolemai yopuma chamha anyu sa kansap anmong taidam sa ni tong ngonang ngaya he han nyu se atau nyi ma ki lima mang pong yang alak chingne chu wan chmai se angatam pha wai bang chmai siu hibak ne angatam pha se yupa anyu akumne hadaba taidam e jaw ba yupa kungwang bi ke loi chmai shotam jing se kaung nam nyong pha yupa ayan chen le lak lak ching se teman bai pa je buman associate pastor chinga fellowship te tong tanang mulan yupa Chào ba yên kawang ngồi yung an ba hadu ba taidam chingne hipak lâu wa yu patanyang ki aniu hadu taidam yung an ba nang de yup yang awang buki e chape mecha se ya dai wan de nang yang ki dau chingne nang de he men yung bu pha we kadung yu kadalan anu ya sa lak ne ngo bu hadu li poi chau dam lak chingne wangdang oba nang ha Jesu Krista kaduk yu de sun bu kaye nang de ating lak balan nang dang de mong lapapay balan amyang chan balan anu chan balan de ya salak na nang anu na dambu ayong china nang de menyong bu phanang nang ha Jesu Krista libu dai daw yang de ni kadong yu akan phe ma hadu ke nyoi bu ke bi siamo nang de menyong pha bu phai Jesu Krista tu man china li se dai daw bu phai hadu ba kham jing ma cham yang nang de menyong pha yang aneo yung wan ba nang de yelak ba du mane minyong ayong yelak panang de minyong palak chingne man chudai me yaha me ihei me nang halak pokong nang atambu nang asune tampha nang de yupa wang buke haruba daidam chabe me ja se ya de wan nang pau bu chine yong bu chine minyong phayang aneo sa tong bu daidam niyo nang song de ya bayang samai bu ba ma haduba passion week daidam li shole na tampha se aneo haduba daidam samai se so dam bu chingne yan dai bo ubana mo mohe manyu wa Jesu Krista men mo yok nang dolana se mo ubana mo ngai yo amen